Aşûrî roj bi roj xurtir dibin, roj bi roj bervê me tê. Ditirsim ku hêza me medya bitenê têra şerê bi Aşûriyan raneke. Tu hêza medyan biçûk dibînî, di şer dev nekarê wezîran e. ببورین از بنی به تنه دردمه به دست خستنا سرکفتنانه سرکفتنه ری رامانن و کشاخان کوب هر آلی و هرن گرکن Medya tu kesî xwarana keşîrekê serkeftinê. Hêzeka weka Aşûriyan bi hêsanî naşkandin. Divê hêza me duqatî wan be. Em nedwê rewşêdana ku vî agirê bilîzin. Heger em bi Babilyan re hevbendiyekî çêbikin, dê serkeftin jî rehet be.
أذكي بتريه سازمان زدی بخیر کی زارو که کدم روشوابا جبر کان یا مزن وک خیال کی درکد ناوی ته چیه که چاکانیا تاریرم تاریرم ناوی من تاریرایه میوه که دیاری من منوا بکن یا کافر بده و چلنگه اوی خلاتک مزن بدمه
كلام راني واخي واي لداير من جرب مزبك وشرهن شرميران هاي كقوت رب مزبك دوهن دوميران هاي دميري مبسيدك اذكر قازد قبرة رب شايني رب كقيريني ببجلا خدت زانا قطات البامنان قطاني دمريشكاني واخي جيب كميرو البيجيادة كوتش قلنيانا كومي جلاليانا لاي لاي درو لا لاي لا 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 واخي لا لا ايه درو لا لاي لا لاي تكلامي راني واخي ليلي داي واخي لداير من جرم مزبك سراق لني بشوت جبت من ترى سراكي تقصوره هاي كاكوت راب مزبك سراق لني بشوت جبت من ترى سراكي تقصوره هاي خمد دستی باوی جمیلی که جودو دا کریازی ولا تجری ندورت دا زیرنه کم کسری کاری باره لشکره شاینه ارا 12,000 گرانه بسر ملی محردو براداتی خوانه از شبکم لشکره شاینه ارا لشکره که زور و زخت گرانه لشکره برایتن بکترسن وی سفنگ پین کاره لی برای خوده ملیخن لشکره شاینه ارا در باز بکن جسینار عباس که وی پاشی ایلو آفرس خزده سکه که جودو دا زار زار لایلو دلو لا لایلو لا لایلو لا لایلو لا لایلو لا لایلو لا لایلو آخه لا لا دلو لا لایلو لا تکلام رانی آخه آی آی سوری روش به روش خورتر دبم روش به روش برویمتی میرم دترسم که هزام مدیا بتنه تیرا شره با سوریان رانکه تو هزا مدیان بچوک دبینی دشار دو نکاری وزیرانه ببورین از بنی به تن دردمه به دست خستنا سرکفتنانه سرکفتنه ری رامان و کشاخان کوب هر آلی و هرن گرکن مدیا تو کسی بخورانا کشیر که سرکفتنه هیزکا وکا آسوریان به حسانی نایش کندن دوی هیزا من دوقاتی وان به ام ندوی روشیدان کوبوی آگری بلیزن هگر ام به بابلیان را هفبندی که چه بکن
دê serkeftin jî rehet be. Bavo, bavo, bavo ere binêre. Binêre vaya keske sorek derketî li asîmana. Li ser gopît qeçiyê zagrosekê van girtiye. Weke tacekê. Gulû gulîk derdor xemilandiye. Her çak ji bo iştê ketiye ji asîmana. Keçame nahane dima seyraniye Düşmün ser sinore kale tesekiniye Gerek amamade karya şerbike Babilî Babilî ew qaserzan tiştan dikin Em ê biçûk bidin, mezin bistînin. Tu dixwazî çi bergoyê me bixînî? Berî Neboxiz Nesir, neviya we ya. Şû xwestibû. Wezîrê Mediyan, tu çi dibêjî? Ez neviya xwe bikim berdêla têkçûyîna Sûriyan. Gelo wê bi ber bikeve. Na ez benî. Neviya we berdêla serkeftin û bêdawiya sînorê me ye. Berdêla xêr û bêra zêvî û deryan e. Mesela me ne şikandina asûre. Mesela me şikandina dorpêçkirina waşokanî û nûziya zengîn e. Mezinkirina împaratorîyê ye. Bavo, Şahê erdo zmana. Ti serê xwe nêşîne. Ji bo ku waşokanî û nûziya rengîn riha bibin. Dê û bav Kurdîn de nemînin. Ez dibime bû ka Neboxiz Nesir. Ji bo aşitî li vê xakê pêk bê. Ez xwe dikim qurbana aşitiyê. Ezim bu kak bu berdeliya aşitiyê.
چه